kadinangku. Ikatarima supang ninian. Kadi ayah panganang kanian haram. Ayah panginginom niyan haram. Ayah ditaran niyan haram. Ayah dinian dipagintaw na pala na haram. Na mawatan betarima. Agyang kutapangan ninian atig maniw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ginan ipinanggilaan tanong. Pumangnitan si ko mga tahajud tanong. Pumangnitan si ko mga sambayang tanong. Na isa miyalo yung mga ulama, apakaalang ukap terima ko pang ni nagyang kutwakakan sa haram dito kaya Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin man niya mata na so Allah nasuti da terimaan yan inunta nagyang kutwa suti. Ini sugu yan o mga rasul, mga tao, so lagi do ini sugu yan si mga manusia. Agyo to sukakan sa halal. Uriyan yan na inaliyo Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kutu asakata wa mama yutilu safara ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Mama amiyagu ko tadi na bukian ya penud na bayan agyang kaya ulo niyan papaladin yan sa Allah subhanahu wa ta'ala apengilo ya rabbi kadinangku ugaid na dirun ketarima supangan inian natikman ya Nabi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Pian tuduh muslim diketarima supang ninian kadi aya panganang kanian haram aya panginginom nian haram aya ditaran nian haram aya dinian dipagintaw na pala na haram na mawatan betarima agyang kutapangan ninian atig maniw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ginan ipinanggilaan tanong igira na adna manusia aapya pen kukumpirman yan nagyang kutwa sukatan yan ibarat na haram sabi ako mga ginawa tanong na adna keto na ka kusa suburno natigi na importante kinak nabakan pagiluma nabakan di tunaw nun siya na saping ko lawasakan kadiya kan ditar nakataya so Nabi sallallahu alaihi wasallam kanababu ayakap berkata asar agyang kutu asukatan haram na baru marubang akan na bangkay numa apian ditaran ka apia silpun ka apia upamana ipamasang sa pangudaan nagyang kuta kap berkata asar yan sa agyang kutu adi isusukat sa haram na kanabot yan itong mapakadan agyanan ipinanggilaan tanong mga luksyakan mga pagreak awatan tanong kung mga ginawa tanong sa agyang kaya kapakadan sal agyang kaya bulan na Ramadan ubatan kasawgi nagyang kuto mga sukatan tanong sa daapa kaya Allah subhanahu wa ta'ala.